ikan di pertama lo lamen spokes. Yaitu 10,000 434 square meter doa ini. Ningkan dasarnya, tagalan murah sarve, dan pasarnya dalam mulai. SP parti tinggi hukum isi roh, CRPF, pikiran. Lasi, itu pilih abang itu kota. Sidame, punan dame, nanti tu mahal tu punan jadi tumta, dah. Kajian lo atau anu, tapi tinggal dia apa? Dia klaim tapi tinggal dia apa? Ni tu dah bori pun mau ada kau tarik. Non kita pun, dia tipi sahut. Ini tu man siksidul, asal dia hukum. Dia tu nabi independen. Dia tu nomor terapi, baru sari nomor terapi. Dia kajian lo. Dia kajian lo, itu, itu bahas distrik nak kilo, 10,434 square meter. Sudah diambil sih pulau, cuma itu, joinnya itu, khasi itu, Nagaland interstate, Ahok Malahok, interdistrik, Boksom Pencenglo, Bulagan distrik. Itu malam lagi jumbo lopon. Lasi di dalam apa sih? Living di panggilan dengan hang pensi. Langsung punya milik dia kan, milik hang. Dua lihat tu, dengan resource person lunta, hempe gamen pen, siksidu ke, pendek itu, cepet orang ni kursi, hempe dan jipu. Ala itu kami mesin first class ICS. Sesuatu mereka ada punya akapek, konstitusi artikel 371A memang. Ada soal sini naga religion, naga custom, naga culture, lasok dan antum sarajom, kosongma naga awar, Nagaland awar. Kosong si kapal dah kena fokus ke nak kuncikan tu, ulah maksudnya kondu. Lamen Mizoram dah semua nak Mizoram ke, lupa sesuatu masih kemana orang muda, sesuatu dulu orang si Mizoram. Aku orang yang orang ke distrik council kapal tu, original sesuatu boleh orang. Akar sama tu buku original sesuatu ke, lanjut tu ke, orang ke Mizoram kalau marah, lai dan Jakma, alat ketoma council lo, alat tu ke apa warna kem itu, songkem, lalu kerja kita, Meghalaya kita ketoma council tu, boleh kata lah original sesuatu, kosong je original sesuatu dua orang malam ke bukan, itu hasil ko, itu nak tanggal itu masih ada kaya tanggal, tapi ala original sesuatu lo. Kita nak orang ala dia tolong customer ni lo acara tolong dia tolong bangke ala paragraph 3 lo tamu dia tolong lo apa tak bangke OEPC council autonomous council tu pilih kan mana asal ada ABCD pula pasal asal plus tu JM ABCDEFGHIJ cap so cap tu asal cap lo pakai Sony ni si customer ni lo kan, acara saja lo, ada customer lo. 36 hours the bond, 76 hours the bond, MVP the bond, lapen ke, tangga strike penceng lo. Kesalahan lo, 1954 dulu selalu. Qualifying date dan qualifying period. 1951 electoral roll kesalahan itu qualifying date dan period.
basis langke latest Longwe pota ki bitangan ke lakh drop le kaino 5,61,000 plus. La bengon ingong sotun ke tuke longwe pota kacena su pipi. Ba bifam pinanji bifam ta ko taka poisa nanji sakul fista ta dam slero ami tanalo melo sta pota ka betupi. La sikar belo to mas council pensi mili meeting ko karbiro sarmai la ben karbiro ngom sarmai sorkari kamra la ben sakul office ke doan len video ke klem apa abang foto mana hariat si je inglo so bhatar si na pota pinanji la ben ke bifom ta ke joy ben si pinanji la ben ke longle pota ben aki dhipe na ki dhikda ake joy ben si te ko yo dhom ngom la ben pota de la sto arpu banke karbe ngom saramai de bhaga dibono te abang dale tumke ro sar de man break pipi lasi koma phansi nili rong gitu dake ngom so kali tuman prong de lake roma so dumsi roma asar dumsi jini lasi la dumsi dak bibab pinang nema longle pota pinang nema karbiro saramai la karbe ngom sar dumsi tempo la roma sar tu lagi terong nongha karbitum kur foto brungjang lijan tungjang hanjang tumung sel betul inglo so tumung sel belum deh ang tomsi longle pota pe ake coy benci non teknologi tahu pikir orang foto kamu nilai double standard claim ke half true account claim ke mereka bukti dalam ditagi belek mereka tu sampai dalam sampo artikel 163 dalam tante mereka 20 dalam tanpo close dalam tante agar boleh dia artikel 243 dalam tanpo dia dalam tante langsung nama ke ini klaim ke langsung kece ke zaman ke longle pota pilongle dolongle bupo alang ke ni apa sih jauh tu kali mana ke langsung double standard ke tuliram rohan do tiket klaim ke lebih cancer baking longle pelan macam kau malah hemasor penamen pen transfer titin nam la titin langsung aja kau ke longle kusi karbila terus konsep medicine itu nanti program kali है तो था longle pelan macam kau ke longle lo pun langsung fiksi ningkal ini fiksi hafla masuk develop dari panar dulu dada langsung enmi mampu itu tentu di masa di masa kita bangkai bandoko bongli bandoko mana akurja bandoko po longle pelan nama rereku dan itu kerana pilih kali dia bisa tentang isi coperai dia loh dia itu kalau sud organization ke doang karbianglong intellectual ke doang karbianglong civil organization ke doang political party ke doang itu dak hang lo dak kalau boleh belum dia Lok Sabha election aflang hang si pada coperai lo dia hujan terang ex MLA ex minister alang dia pupujara tengken high power committee steng nengi kalau high power committee itu mesti langsung putar insir ko lang ko lapenalang tumsi kosonsi langsung bidiar Supreme Court kan order dote pergi kosonsi ka parleji mo langsung putar alang tumsi apor cingwaiting saitensi alang tum right tipo langsung tengkan ini tum ye Lok Sabha election dote no dote pe na phi apa ka break karbi cinggu mamai nang klang kan ke lagaban ke bidiar ko aka break ako nang ken dilo sita me ne tum karbino autonomous council pen kali high power committee pen senga teng ne tum ada dolo take do jorong pita dolo dr jorong pi dr Mam Singh rong pi dr Dharam Singh terang la pen ke
lapen ang parta el Pinteron, lapen ang parta me da Johnson de XCF, lapen ang parta me Abarim, Joint Secretary da lo, lapen ke Abarim Yaro lo, Kisar Teran, Pen Cheng lo, Kargino Autonomous Council Principal Secretary, lapen MP MLA Tumpen, Tum Tuperai Country, kita ini le Kangitan. Asukan niya teng penelitum, dia bicara putar, dia cik itu dokumen kelong dia pan, gadget notification, kelong dia pan, dia si dokumen kelong dia pan, jadi dia nyong si dokumen sabe, gadget notification itu lo, kita itu kota order lo, kali dia pan, kita gadget notification karena orang mas konsulong habe, salkul kita habe, asam long karena lo dengan report long le, kalau kalau so ke North East ke lagi Silong ini headquarter, baca kalong le. Kelas ini tu, kuliram jarang advice ada yang je usuk hormon apa, poin yang gitu, usuk hormon, IAS officer, bicara IAS officer lo, kalau ke director land report keman tangga banglo, kalau bangke, kalau sobang bukan itu poin lo, tapi nang parta, langsung record kapiri jangan apa, itu karena ada high power committee di zona tanker, karena itu nama council dan senior local kami appointment. Dia langsung division di dalam ini. Langsung perang, malah kalau tinggal mama itu lo pakai lo bang orang ini itu, high court damlo, malah so kini itu turning council akir ke suki anda lo, ama ada bang kita organize, okey dalam, institute constitution. Alam putra wajah kafir ronggu pondok country itu suka bori ofet tinggal dia suka bori itu Bharat cari aron nolong kita dah itu aron nolong kita wilayah putra si darah mana petani dia fancy si workshop kibi lakukan apa asumsi lo itu besar kita aron ate itu laya putar tur hian ke tungke dipangli no tur hian ke tungke parli jepang donno laya putar kenceng lo akape aron ate kan laso besar kita aron ate kosong di plan nanti mah laya putar banyak pasapen itu ya along kena konsensi kan kami untuk jopapon lo dan song dorom pinter dage pinya mailong ke dage BJP purali dage kar kilo kacang lihat song dage pente dan ini konsil penceng lo aljirong asaramai albiang longrong asaramai itu mana itu Tuhan tapi masukannya itu mana hang lo kopi dalam mana bacini dia pak jadi ada cini lo jaya para bangke darah hang kita kapamang dua lam sana dia ada mereka 14 alam kita. Dia ada President of India, itu kerja Autonomous Council apa. Pada 60 Autonomous Council apa dia bypass kuri. By interfere kuri ni. Kita mereka 14 alam kita pilih ada A, B, C, E, F tu. Ada tu. Lasi, olah hai alam putra. Ada faham. Baiknya kita recording dalam mukanya dulu. Ini ni bilang dulu. Dake that paragraph 14 long ke isia bang ke ABCF sido ola bang ke governo aning hang te genjong si bupene konsil sol ke chok che do kulong ke lang puri commission si bahayon tapi lasona commission dia bahai ji de judicial yang chok che bene ke chok che do kok kulong ke education hin ke chok che do kulong ke aron ketia kecok cek konsil so kepok pulang te, laten yang pas kami dah keluar ketia dan kecok cek pulang te labang te siap komision ada bahayu, usi daerah 14 lo betul. Te alang lihat mana bang jangan si political discussion lo bangke, alang lihat jangan bangke daerah 14 bangke lake President of India ta bangke non tarik policy hearing tu pun lo bangke mana election lo. Laso bangke aku bang sulo Alisi, ini apa aku 73 bang potong High Court lah tunggu aku
case pitalo biar puthat masalah data kok dulu tenang tu atau komen kita tu bisa nak pelang non nanti Agosto 26 kami titik kalau nak pelang lo belum te ada biar Supreme Court arai tengah hari pun kusir ada ke Supreme Court kan arai gitu kasi sodakan ke itu melakukan dokumen sang diri karena lakukan parlimen ini kecuali bang ke ada biar ke 1920 होती असो के सर्वे ऑफ विद्या तुमसे अधिकिया लेकिन सर्वे कुरी लो जार लो दादा के विद्या लो डिक्लेयर के 1936 दा लके नि भागा थकेला लासी विद्या जो से थागले जी बोलते कार्बे ऑटोनोमस काउंसिल के दादा के दैट मिनिस्टर द पावर आवे लो एंड ऑर्डर का जो ऑटोनोमस काउंसिल आवे लासी itu mah kapaka lagi lasi non na ke doti akiman itu fencing bipen lagi kargelo autonomous council biar lasok kitik pun ada yang jokta size itu kilong ni dake jokta dolong ni lasok bangsa itu deke ceng lo lapen ke Supreme Court order ba High Court Supreme Court order te ipen non Agosto ni ko itu hearing beji gula te ngate ke ba hearing ek la ke tenang tu mata apa hempre kya ngasong ne ongar ngasong biar ta non dekar biru ngasong buka tu high power committee la ke cetong sar pen hola soke nang tu macini la parpar la ko jayega tarta non taring ko la sike biar dharna beji kachi tirom ko kali magala kalian tu mata la ke kar biching rumah mai ulong ke dunang ne ada ke dun dari la ke Allah saudara ke duri bicara lagi statement begini kali magala yang tempat heklong lo ke kasih biar ke late ini tu jalan pet ning si pet dan si